Moko kuom mine mawuok e gwenge mag Masawa ogolo siem ne jatend piny William Ruto mondo mi kik yier ng'ato oko mar Masawa ne kom jalup jatend piny ponono ni jalup jatend piny masani Rigathi Gachagua othich oko e apisi. Ka giloso kod jofwambo e boma ma Juja kotelnegi kod MCA mogwel Tabitha Wangui, ginyiso jatend piny ni umbe mar siasa biro rumo chutho ponono ni komno we oko jalno mawuok e gwenge makono. Wangui wacho ni mine duto siro gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru mar dhi kawo kom mar jalup jatend piny Kenya ponono nothich oko Rigathi Gachagua e apisi. Anne Waiguru, gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata, jaod bura ma Kiaru Ndindi Nyoro, jatend migepe Musalia Mudavadi kaachiel kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki e moko kuom jogo maliekore ni kamoro inyalo yudo lemo mar jalup jatend piny. Tulichagua William Ruto na offer 5 million votes kama Mount Kenya, na tuliwachagua wakiwa wawili na Rigathi Gachagua. Na Rigathi Gachagua sasa tunaona ni kama doa inaenda kufujika, na kufujika kwa mwiko sio mwisho wa kupika nini, sio mwisho wa kupika ugali. Kwa hivyo tunasema kama Gachagua ataenda, tunataka tuchaguliwe ni mwingine, kiongozi mwingine kutoka Mount Kenya. Na sasa William Ruto aliahidi kiongozi kama ni mwanaume, mdogo wake akuwe ni mama. Na sasa yule mama tunaona anatosha Mount Kenya. Hakuna mwingine, ni Anne Mobi Waiguru. Sisi tunataka huyu mama kikuja apewe respect, ndio hata afanye kazi. Ndio unaona hata walisubua Rigathi wanasema ati hafanyi, na hata huyu mzee anafanya, huyu mzee ashidona alikuwa anafanya kazi mzuri sana. Tuchaguliwe Anne Mobi Waiguru, na Anne Mobi Waiguru pahali huko tunakutaka utushughulikiwe tukiwa Mount Kenya. Tuko down kama wamama, hata